bisa mo semi rogi-rogi dete ko pakasumpit te buku tamu rokok. Iya. Jadi posisi morko to latang ya lali kila lebang raka. Ya to bay dituno selain bain anak tomate ko bisa mo semi pokarakari dete ko rogi rokok te buku tamu. Balikan deh. Mana balikan gua ini dalam ini. Ada Pak? Sorong lako tondok sia gereja tete dong. Lami si pakara-kara dolo. Mana bukan angki semua ya tuh tuh tidak mana ya tuh lebih nonton ini tuh jadi si tengah-tengah itu loh jadi lako Bapak Rigel sian itu anak tomate na tondok si Pak Kana Komi kumumpan tata sorong lako gereja popong tolong bau tondok rebe ya sabah mungkin lah tuh kapan itu Pak Badong kita yang salah. Karena pada kata semua, ya itu terong na A, lah malin itu ya itu terong na B, lah malin itu. Keluar kan, nambah mana kok anu? Ya, ami pala sih itu kuma pada siapa kok, tak masalah. Iya, kok napukadan ini narigel kumua jatuh teh dong di sorong rako lana sorong itu me anak tomate lah ko tondok sia gereja sabala di dokumentasikan nih ya desia teh tomak shooting Yesus langki jadi ya teh me patuan dako lah di sorong na lako gereja langan Bukit Harapan Sisola Mintui lako tomak badong lako pong tolong lako gereja Katolik ko lana sorong nasang ete may anak tomate iya tinggal ya wokokku siya tabi lako kamu mintu masola nasang teme di po balimbing kalu alante tondok angge lako kamu mintu ko podetan na Hindi Joe. Hindi Joe. Tama mo. Tama mo. Hindi Joe. Jo mo. 3, 4 ba misa? 5 pa, iya to Joe. Tino na tondo. 5 pa.
Asal dikira isi kanan. Asal ditoke. Satu. Tes. Ya tu kau mana medi? Bisa Sama kata itu tu tidak masuk medi. Sebab ya tu tidak masuk medi. Ada apa tu matan kun mengapa laku patasuk kenano lagi polai lalana. Ya to sing anak dok itu Pak Tondo kami itu tentukan itu termasuk te Pak Tondo kan dak dua domai ya Tondo kereta sola bau. Sama di sinangkai itu nanti kumua tonta si rapat kumua Pak Tondokan itu lampat asuran itu pangundang Pak Tondokan tak dua Pak Tondokan domai. Iya termasuk pohon to sama anak si kande misal pengkarangan kumua kata. Yo berkoto kami lagi di panai tandai. Bisa apa? Di nasa organ itu tidak masuk medi. Baru to mengalana to dah. Hindi nasa mo. Kebutuhan anak otomotif, ikuam, ada semua. Itu tidak mau tanda nang alamate nasangnya. Kupes sabian hindi itu le. Ya todo todi nang alamate tiallo. Ya tenala iba aka. Papa batu Papa Arina domai laki sorong malangang gereja Toraja domai Bukit Harapan le. Na yatu terutama lamale lako gereja Katolik ya na pangalana mo anak kondisialan ne. Jadi mata tak siamo to. Misa apa to ni akan. To maabado mo morate laku cek kampa misa Iya, C1. Mbak itu to maabado mo yabong amo ka pangates malisambay na may. So dami to doon yung kariyan. Tiro dami to. Oh ya bang madi to tiro ada may tondon tu nasi apa-apa itu may sasyul okot. Jadi ndara ton tu itu tiro ada may tondon na pope ano pinditelan na tiro solata. Itandai rakaya. Iyo tiro na may di dami tondon to tamadan na may tondon. Sagrado ka tu tiro na may tondon sama itu. Pilok sila. Pangki manindi. Iya, aran ni pilok sila lo. Iya. Dapat kita nih, dapat yang kasih misai Papa Grisel. Iya. Tapi pilok sih, manin patasuk ilang may tanga. Iyo, kaya bisa ni palakisangan na, malilangan gereja, tinungan namin di pamalilangan bukit tamang gereja Toraja misa, na halip itong abadong misa oh. Palakoy pa kami medito maabadong na gereja Toraja medito gereja Toraja misa. Palakoy pa kami to pilok si madi nandi bingung daw. Usaha langsung si Papa kan. Okay sir, mo panito pilok mo pilok kay maditili na alay lamay tanga nandi na din bingung tire. Alay mi kita lamay tanga daw ito kay to mangkan na matabokada to. Iya. Yate na sormo anak tomate lako gereja Katoliko. Yate na tingilantang nomor 26 dan 27. Iya, lako Mama Grisel si ano na sorong ilako gereja. Sabala di ko dokumentasikan, tabe. Ta sorong masih misa idolo. Iya. Itu na piring. Tabe le pala. Dia tinde tidungan na medite laki sorong langan lako gereja Tora. Ya katolo malela kala lako Katolik kuma nangamata ata kamisa dia gereja to itu tulangan ale. Ya tinde lamalen na langan gereja Tora. Lako na gereja Toraja kupo sa abu ngamin dete tarang ngile. Yo. Kesepakatan tikay mo ka nakatomate to din ya kato kurang-kurangan na lalu pinanta. Dan di ta anu bang nanti tapi masuk sa ibang isa ba susimo to bay malilo yaw mo ki pumalilon to ya tindala malala na langan gereja lako na gereja Toraja tumate la dibagi persentase kalante ya tu 50% na lamalelangan ya Bukit Harapan ya to 20% na to lamalelangan marinding endara temo kukilala ito gereja na nanay sama ate pendomay ya to 10% na 30% niyo to lamalelako bauyo na malero ko tombang atas bawah laku pe ano ba mo to kum atas bawah mengerti mo kamu tole do minto ndete Iya,
Mulai sudah tidak mau persembahkan keluarga bau tombang sia marinding lek. Yo, alami majelis gereja dong. Mau minta dalangan na dokumentasikan nih, tapi. Yo. Aja tak. Naya ya tu kenanu lan tu itu kali ke nato na atur di doki itu anu na pembagian na lalu doki lek. Iya, susah. Iya. Alami Papa Perdi. Ya. Inde mo nate pongote penasaman nama kunti itu. Ala na tarima di Bapak Perdi. Yo tarima. Oke, ya. Dokumentasi itu ada teh mas kejadi. Oke. Yo. Apa tuh? Apa tuh terong gereja? Ya apa tuh misa gereja terong gereja lo. Nah dan perwakilan yo may gereja Katolik na raapa amin na pamalin itu sok tadi dan sa bingung-bingung na mo da. Paling mo ko sa mamarigelo. Sama sa tuma ba dong nasib sa pangamon jempu ilo ke di ane na rapat. Patas sembilan tangan tidur Perdi. Oh Perdi. Perdi patas sembilan tangan tuh. Yo, alay minda tangan tuh terong kami. Yo, dulu terong kalau gereja. Yo, udah total pamalang-kalang. Yo. Ya tadi sorong yo lako gereja Katolik Stasiawa. Apa dong? Saya umiti itu ke kelompok apa dong? Nah, yo dokumentasi. Ya, Bemi. Si salam atau tolanan ile apa kita toleh. Oh, yo, ya tuh nasorong mau paparigil ako kelompok atau mak badong. Yo. Bali supala itu. Talu mo to. Laku perjelas kenanu ki popeng garonto laku to laki papat di papati itu kesepakatan taton tamak rapat. Ya tahun din na to pak tondok ku sira aku sepenuhnya laku tondokan naturi. Lako to di itu di dulu tak apa to sangal lo sebagai koordinator. Ko inde mo komito dami sorong ite banna tela patuan lami sorong lako tondok repe bau popong. Kamu. Yo, ya to lamadena lako bau ya mo to na lay pong Perdi jo. Iya. Tondo korepe yan ito lo pangalan anu, nawa ko daw bite. Pangalan apa sang dapat tunun na siya mo salasa. Ito na tampang na. Iya, tutun debe. Dapat asli dulu sama lana sorong keluarga, tabe. Lah didokumentasikan. Iya tabe. Lama lupa itu bisa punin papatandong. Iya te natuy na siya mo anak na po Perdi jo leya malaman nila ko bau. Oh, balo. Iya, itu bau tari may dolo. Keluarga do may bau. Bilog sila. Hindi tayo bilog sila. May kupulik siya. Oh, ini mari. Perek, ya. Ya tete no te na tuh paparigel lah disorong lengan patondokan bau. Ya, tari may papa Perdi. Pilih supaya. Apa rayo? Gili sa ragarigan liar ko to lamay lang tondo korepe. Iya. Oh, mali mo to. Ya tu lamalen na langan tondo korepe. Mana? Ya to kabiring. Pampang. Ya. Oh, tari may lo. Ya mardale malena sa popo. Lah nasorong papa. Lah nasorong papa ising. Lako pak tondokan tondok repe. Yo. Ya, jajak betul. Nah, sorong mosia. Ya. Sama Bang Sia. Tak ada masalah. Dia adu si Lambi. Yo, kalau lo mau kami tondok sorong ilangan nih. Yo. Yo. Pak tondokan popong. Iya. Ya do. Oh ya tuh nampir kayak mau piring itu. Ya do to. Oh, itu ipa to induk. Benar. Oh. Oh, salah deh. Ya deh itu tidak mana sem. Benar itu tidak mana Pak Ri. Ya itu do kayu deh.
Palakoi poopong. Yo, poopong. Yo. No mo lang ang pasaman. Yo, alay lang ang pusaman no. Kamu mo ito no kalan nalay. Sorongi. Nati bambang ito. Yo, laku pamaleso dolo te. Nang kamu sipa kada papa narigel kumua ya te dong lami sorong lako te toro na lantanga. Tola natarima te to nati bambangi na kuya papa narigel tae mo kusakut put kulanto. Kelami balu ki kelami tuni urusan mi kamu tondo koto. Long bagian komi kumua lami patorro rakate lami balu rakate isammi mo kamu tondo koto. Yo, cuman yang namate tasu pantunu, tasu tulu, tasu tuate. Yo. Jadi nang kamu kupukada la papa narigel kumua den informasi la di pasusere itu panakuang kuanna ete emo kurusan kuto kula sorong rika kala ko kalemi kela la kula ka epitiko na. Yo, kamu mumpusan nilanto. Mi pahang raka. Tongan. Yan na mi patay na ko ito te dong. Kaurusan mi mo kamu tondo ko to. Yaman na rin na laku mali anak tomate laku batang kali ko parampopi. Yate ulun na lay pada do bamban na yo. Mi pasikita na melo te mi pantuno. Lami dulu la melo. Te laku anak tomate ko papantunum mi to. Yo, termasuk ada lelang-lelang atulang ka dibayar sabaya tete dong lan dibayaran nasang lelang LKM kana. Lami pasilolongan. Kumua LKM kana te pantunum mite. Patay bi, bisa mo mi patay to. Papa Andre la di balu rakatu. La di patuo raka. Temor yang ini tidak pakai tuh. Ini temor yang lolo bang mau dipakai si bisa si padanya tuh. Aku kamu pakai mau itu. Apa nama maksud? Ya tidak ada mana ini jalannya boleh dikasih pilih pesaman. Jalan nih kasih pilih jalan. Ya malam mati tolong tolong siapa malam mati tolong nih. Iya. Bandar anak sorong. Kamu bang yang itu pator ini pator yang ini lepator oke. Ya lepator di rumah mi mana lepator yang mana kita tadi dia. Soban. Ya bang berkata lepator lepator itu bisa. Lako to pedong gereja bila dibuka harga 40. Ayo dibuka pertama 40. Oh 40-an mo? Oh, po kada melo ripa. 40-an pisan. Ah, nalator rote laman ko tondok. Nalator bote. Tadi mo ra otomatik ko lipator. Den duka pekutanan ninde to tedong atau maabadong lakwala di balu raka. Iyo. Yan na di balu ko buka harga berapa? 35 dia mau penawaran pati apa di katanda yang itu honun na. Komandan to maabadong kumwa birara. Iyo. Iya itu di ido na to sonda na kunen erigel la na paata di totono karepe. Kanya lang tu. Coba. Iya, coba. Ayo. Persepala ko tebe ito lako sa pangula sola miti makan pandite bagian terong. Tamaton ko siya tama gereja sa lako Tomak Badong. Ya tu terong na di patelan te na maadin to senga lang patay na kutilo tu to senga lan
Ya tu terong patondokan dia tulang patay. Patondokan dia tulang patay. Tak bisa dan tahu lang patay tu terong lang kita ina patondokan. Tak na dia lagi bento senga. Sabab biasa kakianu, misalnya pada tes lalu kalenda kumua mengapa ke kukuan ni temi tahu tu senga jomina ba atay tetapi mengkilala ko mila ko patondokan. Yan na rin niya pa atondokan bisa matinggoro na nga misa rin ang mga paligid na nga apa iterong na tinggoro kinang tayo kumisinga na. Keluarga do may tomarata do may ibaw. Pero ba mo kubukan na di ba mo tersinggung untuk kita pak tondo kan totok long lah. Iyo salah to tero mo lepator lang tondo tero na di pandre tolo alamate ya. Iyo. Kay tande kumbal na kusang bitane tani ko na pa Andre te. Tanya tani lepator ro. O pa saman. Tanya tani lepator ro tero na pang Andre te lamate ya. Iyo. Rio mo talaga to dero na patay daw, mi patay do. Banda na lepator ro. O yan ito disangim na to indok na lepator ro. Iyo. Lagi. Apa nunggu kami doh? Kira indera nanti taro tanung pulo. Kira. Aku nanti tanung pulo taro kita bilang nanti. Dia tero to induk. Iya taro to induk. 30 pinawarno. 31. Indah kamu nanti tuh. Tanung pulo 31. 30 misa 500. Oh. Apa nali bentan lu le masih hari. Yang nama ada mama kabur itu tuh masih bentan lu. Oh. Ini perengi. Tawari ba kami na to? 30 man talo. Benta para bentalo le perengi. Oh 35 mo. Ya te masih kabur bintang naman bentalo. Oh. Ya te telo mo tanong ko no. Ya te telo ko no. Para to pilox. Mira mo. 35 le. Tinggal mo. Si tahu apa kamu masih nggak kabur biar ada bentar lu. Konstitusi juga pengasihati dong gereja 46 mo. Iya. Masih adu karena di Pepentalun nade. Jadi sebelum tu jenazah dibawa ke gereja lah di Pepentalun. Kuan rin patunggu-tunggu dai men. Ya, men ko. Iya. Kaya bisa kamu keluar kalau tentukan di semua. Kamu keluar Yo, yang misor resisto. Kaya keluar ka siya mo tondo ka siya mo ya. Apa mi pokada mo ndete to. Te aku lam pokada sitongan na to. Apa mi pokada mo ndete kumwa nakatondo. Den duket tongan na lang to. Te era na sala. Tapi lami perang iduka sidi isaba. Iya te dua tondo ko dong. Ko jelas-jelas duka kamu pak tondokan to tunundang ile. Nah, kutiro yari ku bebas banget tuh aku anak otomate meta ada tolong lang saba ku perang itu kadang mi pak tondokan kuma desia tu lami pasikapanan te pangundang do me mengkarang. Marang ataka mga nadika tuh ma telepon setiap melambi lah ko kepala nanti pak tondokan domi da dua tumbantu nak dika te emor ko meta ada isin lah ko pak tondokan sahabat te pak tondokan kutiro lah ko ni meta ada isin marang anak wa silo nah te tu pak tondokan kutiro lah ko ni meta ada isin nah ya tu pengkarangan na melambi iria lambi iria yan kami tiro mga mote selama ki mengkarang atau aturan mi may peketang itu alo ko adok ko mi ato na melambi rito na ni din allo kutiro na melambi kidik ka biasa do paluto lolok kundo ko nate kapala nate ado tondo ko do may ku telpon mo ko ka malam ko kita may mo bantu-bantu atas keluarga te ko koy atas sa patondokan to tapi aku dika tu minta ada tolong dari nang mara atak din tu kutiro nang taru mara atak kasyam nasangan na asyuno una
nama reki Asia sedikit membantu nak ada di lanyar gay dikasih di itu. Yang mana dari permintaan kula ko sebagai anak otomatis mewakili itu lanyar gay dikasih di itu. Sunu ada may ano ke dan itulah na baat oleh ke mikuala na papandan di piso betul abok lah di kilala di bang kamu mau ke kenan mapakilala ko kamu silu ko pak tondokan tak. Iyo, kurisuna nga, yato ki maksud TR na yan diano na yato tinong kisorong mo. Yan ni sorong mo lang ko tondok ko, siya mo yato lang bata ito. Yate tinong mati mo lang. Hak na tondok ko lang to, ulong ko to, siya mo yalang pati ito. Nasusil ito. Yan na ni sorong mo lang ang baw, ko ba urusan ninda kayong batay. Yan ni sorong sa utalong ninda, sa upapong ninda kayong batay. Yan ito rona ng tondok ko na tibambangi. Tondok ko siya mo yalang bata ito. Nasusil ito. Teori na gumawa, yan kisorong ni laki-la kay pa. Jadi ato disorong mo lang ang baw, hindi na kaya batay. Disorong lang ang tondok rep, hindi na kaya. Disorong sa tolong, hindi na kaya, sa upapong hindi na kaya batay. Kaya na masalah to. Yan ito toro na siya mo ng tolong eh. Natondok siya mo to, yan tintukan ito. Teori na yan to, busang ako mga susito-sito. Tungan ko mo to, sangat ko papaanarigil. Tapi iyan, ito may lamatin na siya mo yung tondok. Yo. Ya to nanti pampang siya mo ko nanti pampang siya mo lang patay. Sito. Iya to mali na sa popong ko kamu to popong hindi na kakamungin. Mali lang ang baw siya tondo ka hindi na kakamungin. Kami kamu to. Iyo, handi mo tapi kalandoy bang ijelas mo to sa bawa buda nun na kay lipi kalandoy bang itu pa ulil. Ba atamira. Iyo. Yo ke dengki itu pere ta lon posara isok tapatami dandangan lo di dandangan kutiro madi idu kaya manasu to lo mo kumisa na patirang kami oh yo malu mo paparang kasok da doy andi o mo mipiongi patama bang kami ti dandangan no pasit masa tiga saja iyo te nangarate amor kami lati beru lagu yung kote jadi ya bang bato maringan-ringan na malam ko misal mitunui ada siya kompor mi ira-ira abang mi patami dandangan nito oh ya ta tolok pike sa na tiboke na pagirara tuang-tuang tamane sedan ni jadi kita oleh na mali madama ito maranding na pagitan ni keluarga ni sabay na tiboke na pagirara tuang-tuang iya ya kita maranding tidak dua lanan ni masedan tuang-tuang tete misa ada ko lamo lihat tung sengala lampun nan lo dako ko taleleng mo agi-agi tete 5 dako to mi bongkar mo te tombi sola parangka payate pasakinan tedo lalu termasuk te may buangin bongli patung balakan ya te taro to indeyong mabolong o piki to tamane lampi tamane leleng itu balakan mapolitano ti che allo senin macarena
harus nagabitukan sa beda kay minila tungkolan ki na beda kay di ko piurana kita dito kamo jadi has Para penting le. Ura aboko da adua bambam pusa na balang sa atangke yung ito mga parenta taluratu na yatu LKMK di baya yung 150. Oh ya tanda na pa de ya tanda na pa tapak tanda ya tapak tanda na po kada ya pa sila lo ngani dalo deki lagi dulu dapat to ni mana tapi tanda mana si mga rin pa ya si mga rin pa jadi dako pa to na po kadang ko mimbe pa pokatandong kumuha pagtunun na to iya Oh, ya to isang ano. Kamusta man? Yung marasa luming kanasan tadi alangki todo ke sangamai ta sampai te tuang mangka disampa to mak buang atu keluarga dari kita mintu rumpun keluarga anak cucu semua rumpun keluarga akan menyatakan ungkapan rasa lewat mak buang semacam kolektif pada tuang-tuang ini. Mengapa ada mak buang?
ungkapan rasa sesaat lagi bendera keluarga. Sekali lagi bendera kebanggaan rumpun keluarga di Toraja, secara khusus rumpun keluarga di tempat ini, semacam akan dikibarkan dalam bentuk tuang-tuang. Tak enaya nasa sara bisa garaga tuang-tuang. Jadi kita keluarga, anak cucu, koko itu dompet ta apa sepu ta mima abuang ngedako sesuai hati nurani. Madurena sama mereka anak dan cucu rumpun keluarga guru teken dekena allo langan nate pada rumah topaunganan kikua tabe ambe tabe indo siman nangga soranasang tabe tingayo bokota siman kanan kairinta tabe kasal lebar ini siman kanan do kaundi tabe sitangga silolok lalamba ala kayu anak tabe bulawan mak dandan siman rara mak paran-paran. Tanana puang matua daw tangan langit osok-kosokan na to kumombong kidaw dasa to paunganan inde bulo lao langit talla lungsu di kasuagan na ada na nenek laki pakasal lerengit na sangka na todologi laki pabintin tanah saririn na dak na rondo ikan lapa merangmu inde bulo dak na sarombon ikan ni bewaramu inde talak ina tempon diomai inang kaknan di parompongna keden ni tomen daus sugi keden tomen tak bianan nalangang kalando na sangka narik ke layukna dandan palelean susi ma allo totemo inde tuang-tuang mangkamoko umperendem bulawani tedao lalo tonna mempoe rokkote alang di bandorara muperendem bulawani mo manete kandaulei mo inde dao lalo tonna langan anginan madatunda mangkaduka moko umperenden bulawani si kadende lako balakan layu si toe tinti si kande rodoan lako palang kamadao tedio balakan membuah duku tedio lempo mentak bibumaran nalambi atunda na detek mo kulak kasih lolokanna di tanda balo di toding rongko kumua tuang lana posia ayak koinde alang di bandorara lana posalipi iko inde panito melumi lana pododoko inde sembangan urunangka nakoto ding kalua ako mintu tarugo bulawanna napo samarakalando ko mintu anak kampona inde lalo kumua masiang allo duang bongi allo tomba na den tolendu mentiongan raka tolendu melayo raka na tingarai te alang di bandorara na kuwa pak kadananna rak daklan pak inawanna kumua iya te taruku bulawanna batikna tomatuan ki Petrus Lomotuda mangka molangan pak apa pitulompo
mangka motu tuntama anak rapasan kikoa sundu mololomu tempemu inde tuang-tuang inde tinaran talak-talak tabe sinu kita maranting alai torarami to dingila kodolo atau dimaterikan dengan darah. Saatnya rumpun keluarga menyatakan ungkapan rasa lewat mak buang. Silakan. Ya. Silakan. Semua anak dan cucu. Iya. Dia te tuang-tuanga biasa nasanga todolota bendera abadi. Yesenai kwa bendera abadi muiro ketualang nade siapa diamparan bekas nate tuang-tuang maadi bangsiadi barui hitole yate tuang-tuang keba turobok kialang robok rekatu tuang-tuang dian nato tu bekasna di barui bangsia sule asalan desiap itu bekasna ya tuh pemahaman laku kita tonton di baru. Iya. Tonton kinarapu dalle. Mata paya tutoraya ke di kompuko isara salangan-langan na tonton kay kendri dalle ako batang kalena tu tatiro terpodio mai. Tae pa tutoraya na pakongkong sono ke isara. Na po kendri lulangan niya tu patiro ta. Sesuai hati nurani itu di mak buang. Apa bedanya kalau kita di gereja menyatakan koleste sesuai hati nurani? Ya tuh kita keluarga, ya tuh paling masai natatiro ya ketua. Yo, ya na tak siamo mak limo dia karek ke pana posalipi na posia ayat ke alang di Bandorara. Yo medito, oh, natiro ambil natiro nenek. Yo, dempar katu keluarga namanya momai maaf buang menyatakan ungkapan rasa walau kita dilibat duka cita tapi bendera keluarga simbol kebanggaan keluarga berupa tuang-tuang sesaat lagi akan berkibar. Ya, beda mereka itu di sana apa di dengan mereka.
kanduk dak dua delon. Iya. Hindi matukan po pada na kagin na. Kalau kita laparin deksin. Sama kita sana. Iya, mana bisa itu pantung terus ini nak, mana pantung na siya nenek nanre. Tadi siapa yang gitu? Tidak ada siapa, mana pantung itu? Malaysia. Sudah pernah. Kamu tuh tuh. Tampuran saja ada bulan. Mari deh. Kita cek di
Halo. Lagi makan kue. Atau orang masuk kan di putih dong. Tonton nami katabe siala mesi maroko suleng kerarata roko Allah timban tinggi yang malabita mas solanasang te kita rampun tongkon ni inde allo leko na inde dawa ambek pesompuan tah tu na tambay buang na kaloli ito menggaragan na nanang kaki si tiro lindo si pimanta perupay na tamaraput alang anggen na temito ma kaponan nao apalaku kuata pataran pagaduka pilih patomalinta sola talingaduanta ang kulalangan pagaduka ungkam bio santun pikaduka ini sangararata pagantianan bulawanta yang itu sang susanna karina sola LC sang susanna karina sola LC yang may makale ram pemetanda mali tu tun kaboro lako siapa pak narigal sang situsanna mama yansi sang situsanna mama yansi dami pangala ram pemetanda mali tu tun kaboro lako siapa mama Mary umpataru kamarintinan siya katongkoranta lamen conginan kio inan na mama Mary kiko karang kuanta katong koranta mas solanasang langan kiti mangkure sumanga kendek kikala apa boleh paraya di kode naupa tapaupa paraya tapo paraya na tonto temi pasake na buang rapak na totumam pararata tontong lempan kaboro lago kamu mintu mas solanasang iya alami mati teh bantunun na media iya pertama karang mi besak Dokter Karina sisola Dokter LC yang misalon Karina ram pemetan damali tutun kaboro lako siapa pak na Rigel